Pa mislim da je ovo predivno. Ovo je ono najljepši primjer otpora nečemu što nije u skladu sa interesima javnim koje sam dugo vidio. Napokon dalo mi je malo nadu da će se nešto bar na ovakav način promijeniti. Znači, molim vas da ne bude nikakvog nasilja ili fizičkog sukoba sa zaštitarima i policijom, jer to oni žele da diskreditiraju ovaj prosvjed. Nemojte im pružiti to što oni žele, molim vas. Ko je donio odluku da se moramo Morate se micati, gospođo, mi samo provodimo, radimo svoj posao. Ne, ali ko je donio odluku, morate moramo se ustati sad maknuti. Ako se ne budete ustali maknuti dobrovoljno, mi ćemo mora to napraviti. Ovo je ulica za građane ovog grada, a ne za jednog privatnika i njegove pare. Gospođo, pazite se na te kamere, budete se to pokidali. Morate ići. Netko je zgodno rekao da je pao Berlinski zid, a u Zagrebu je pao Zagrebački zid. Mislim da je ovo odlično.
putnika. Prošlo je mjesec dana od kada su paradržavne formacije okupirale i razrušile jedan deo Beograda. Mi na to ne pristajemo i zato smo danas na ulici. Naše oči su velike, ali ne u strahu, nego u veri da ćemo pobediti. Svaki korak danas na ulicama Beograda korak je ka toj pobedi. A naša borba je mnogo više nego današnja šetnja. Beograd nije mali, Beograd nisu bande u fantomkama, pogledajte oko sebe. Niste sami u toj borbi. Ima nas. Čiji grad? Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Protest nije samo folklor, protest je suprotstaviti se nepravdi na svakom mestu koliko god ona bila mala. Protest je osloboditi svakog čoveka koji živi u strahu. I protest je boriti se sa samim sobom. Ne mogu nam Boga ništa, ni oluja niti kiša. Gdje se ova pjesma čuje, aj Karmela, aj Karmela. Alo načelnici, slušate li? Gledate li? Deneska dojdov da im poračam na onije što čitat vicevi od govornica, što pejat od govornica, deka je vreme to da go pravot v zatvor. Dobro, nema, vidiš što mu praviš pijane. Pušti ga. Šta ti ne isto?
Upravite da